Iya, waduh. Ada terang entah. Menengendalan dia. Bikin dulu. Sudah tadi, lana sadanayan kita susubat. Naik, kudilo kami mo, kene dengan sebutan namin sa dampung, kan jualtan. Ya, asa sa datang mo kita kan tu, kan jualtan. Talot pede bay sa lanai, talot pede bay sinikalang naik, talot pede bagi-bagi badang ni deba. Asa sa datang kita sisa dampung, ya, kan jualtan. Asa, pain mo kita kan tu, ulang mahal-mahal ne. Daing go kubain buah-buah, tabak kita sisa dampung. Pain mo kita tu, godike kita weh. Godike. Gua boleh ti, gua kape, gua mulai. Gini kita tu, kita sebentar, sisa dah punuh. Gini kita tu, gini kita lagi, tahu? Ya, sedang. Mereka kita berubah kita kesana. Ini kayak aturan biasa. Oke, suruh kayak gini kayak Rose. Rose bu, Rose. Boga dah tu weh. Kamu dah.
Isian mo kita. Isian mo kita deh. Balik na kita, gusto mo makatumagan, perlu terhenti berpohon. Oh, bahasa Indonesia. Naik kereta kok Kak Ade nak. Oke, NKI ka. NKI ka. Siapa sih? Ya, coba. Dina. Ya. Pasien ini. Guys, guys. Tontonan di YouTube dah. Tontonan di YouTube maafin ya. Barisan. Yuk, aku deh. Kami di mana langsung. Oh. Oh, dan kita langsung muter. Ini dia, guys. Namo, kado kami langsung ulang. Jantor mo. Bisa apa kubain? Pagkune kalaki unang kami sa abo. Ya udah belang. Kula namin si kumubo sa tanani. Nai, go, si tadi. Nito isin kami kaba kula-kula ikutal nai. Nai kutalo kami mo ke, nai kula-kula dani. Si kumubo sa tanani. Si kami gus mo ke kula-kula dani.
tahnik na gulay di kenay din, kadibabo, sekaligus mo kaya nagudalo kami. Dari kita, sibuk sebagai simbolon, baik dengan seperti nabi sisir kalak nasi berawi na beruhapan, santar naik, roh pakai kartu, saya sidang mo, bersinta, dan bagaimana karina, bere nami guru nami, roh pakai saya dengan kami, sate. Karina itu video kita pakai dari seperti nami, kalau sisir kalak naik, berawi naik, beruhapan na santar naik, ya rak keberotan na kita. Sudah begitu pakai waktu, mungkin lapan orang nahan. Jadi bagi mo, kau di keke, naik pada nami.